Hello guys, good morning. Hari ni kita akan pergi Pentakigana. Hello guys, sekarang kita dah sampai. Okay guys, sekarang kita akan masuk ke dalam. Let's go. Bagus kalau ada orang ambil gambar kita relax je kaki viral. Tak ada lah. Kaki viral lah. Sekarang kita di dalam hutan, kita dah masuk. So now kita jalan berapa jauh? Tak tahu lah. 1 kilometer je. Okay. Akak, any kata-kata for today? Today is her bad day. Okay guys, let's go. Kita teruskan perjalanan. I'm gonna update you guys after this. Bye. Okay guys, sekarang kita masih meneruskan perjalanan. Tapi actually we're not sure kita punya jalan ni ke mana, tapi let's go. Hi Dale. So kalau dalam hutan, you guys have to be careful. Oh. Hello guys, now we already hiking the this thing. Sebab dari tadi kita tak hiking, kita menurun ke tangga. Okay, let's go. Oh mak cut. Okay, kita dah naik. Ini tangga lagi. Allah Akbar. Iya. Oh my god. Where are we? Allah Akbar. Careful. Kita kena bend down untuk ke jalan seterusnya. Continue menurun tangga. Let's go. Tok, actually this one is not. Allah Akbar. Allah Akbar. This one is not tangga. This one is Bukit Bat. Oh. But What? okay guys, sekarang kita akan melintas titi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami. Kita akan melintas titi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami. Ya Allah. Let's go. Bismillah dia, bismillah. Dia gayat. Okay, let's go. Pelan-pelan. Okay, now we continue jalan. You guys need to be careful. Dah tak ada halang. Semua orang dah sampai. Okay. Okay guys, sekarang kita dekat tengah-tengah. Ada yang kat belakang, ada yang kat depan. Okay. Saya masih menunggu bila saya akan sampai ke checkpoint rehat. Okay, bye. Allah Akbar, lebah. For me, now is more better sebab jalan dia datar.
Walaupun ha? Habis tu abang nak pergi kat mana? Pun ada bonggol-bonggol tapi jalan dia mendata. Okay, that's good. Tak adalah nak mendakinya lah. Okay, we can do this. Let's go. So sekarang kita kat tengah-tengah. Kita tak tahu yang depan tu dah ke depan ke mana, yang belakang tu dah ketinggalan. Ya Allah Akbar. You know what? Yesterday saya tak tidur sebab you know what, when I nak tidur, wah dah pandai lah. My brother dah pandai lintas titik. Wanna see the TV? Here you go. Mana tadi? Lepas tu nak tidur dah. Tiba-tiba terfikir macam, why not kita buat curry pok? Sebab ni dah last sem. Lepas ni dah tak continue dah. So then I slept at 4. Now mendaki lagi. Okay guys, sekarang saya rasa kita dah menurun bukit. Tadi tangan saya lebah hinggap je lah, tak gigit lagi, just hinggap. Okay, so stay tuned. We gonna go continue this perjalanan. Okay, bye. Hi Del. Hi. Okay guys, akhirnya kita dah sampai ke penghujung jalan kita selepas 2 round. See, peluh. Kita dah sampai. Allah Akbar. Guys, habis dah. Kita pergi, kita masak. Di sana ada macam anak-anak yang tak ada pergi buat apa. Oh, mana yatim? Kita pergi sana. Oh, ni pun. You pun datang, semua pergi. He's invited ya? Ya, always Okay. invited. Dah ada datang lah. You always invited. I didn't know. Bos besar bagi you datang you. Okay guys, tamat sudah cerita untuk hari ini. Bye-bye. Mr. Gen say bye-bye. Bye. Aidil, bye-bye. Akak, bye-bye. Okay guys, jangan lupa kongsikan korang pernah hiking kat mana je, okay?